Evo mi se sada nalazimo na raskršću puteva na Crvenom čvotu. Crveni čvot, najviši vrh u Fruškoj gori, 536 metara, gdje se levo ovamo skreće za Iriški venac, Zmajevac i prema Novom Sadu. Ovamo desno se ide na letenku iza Šid, ovamo dole se spušta za Bešenovo i najkraći put kad se recimo pređe sa skele iz Novog Sada i ovamo za Sremsku Mitrovicu. Mi ćemo sada preći put koji je do odmarališta Osoblje, nekad najlepše, jedno od najlepših mjesta, najelitnijih mjesta u Fruškoj gori, koji je ruiniran, uništen kao i većina, 99% onoga lepoga što postoji ovdje u Fruškoj gori. Znači, idemo ovamo do ovog puteljka. Ovdje se trenutno vrši rekonstrukcija puta do Bešenova. Znači, ovdje desno skrećemo i otprilike, kako piše ovdje, odmaralište Osoblje, 1500 metara. Znači, mi ćemo se polako spustiti do dole i vidjeti šta ima tamo ruinirano. Od raskrsnice puteva prema Brankovcu, Zmajevcu i Iriškom vencu koji ide levo, dole prema Bešenovu i Sremskoj Mitrovici, desno prema Letenci i Šidu. Ovdje je sporedni put koji je nekad u ona lepa vremena, davna vremena, bio perfektan, osvetljen i mogu reći da je bilo najlepše ovdje dolaziti. Znači, spuštamo se dole oko 1,5 km od raskrsnice. Asfaltni put koji pamti i lepše dane. Ovdje se ne vidi sa strane, nekad su bile svetiljke, osvetljenje, trafostanice, divota, elitno mjesto je ovo nekada bilo. A šta je ostalo od svega toga, to ćemo vidjeti za koji kilometar. 1,5 km ima od raskrsnice, znači do odmarališta Osoblje. Znači, paralelno sa ovim ovdje asfaltnim putem, na 100 metara desno ili levo ako se vraća od odmarališta Osoblja, je i taj magistralni put prema iz Beočina pa prema Crvenom čvotu. Leti i proleće se ne vidi zato što je gusta šuma ovdje, a zimi može da se vidi. Znači, paralelno, skriveno pored se nalazi put koji vodi do čuvenog odmarališta Osoblje, nekadašnjeg sjaja i ponosa velike firme Elektro, u stvari Naftagasa. Naftagas je bio vlasnik svega toga i tu su ljudi dolazili da provedu svoje slobodno vreme i da uživaju u Fruškoj gori. Sada je sve to napušteno, razbijeno, pokradeno, uništeno i vidjet ćemo sada kako to izgleda. Evo ruševine.